akonegera kores museres ko kagio nigetha amenye ushauri Osato uwezo tumure how totally possible. Dini wala diga kuma na da ni wani ke tuno akwai project yako na transfer na kwa kila roki ya au zama ya na leo mungu kwa Vamos a poner un teoría. Porque si una moto, tú le cantas aquí en Hanoi. Aquí muka. Luego vamos allá a nació. ¿Verdad? Y yo le digo. So those megoda ne anyu megoda yo kamare to ina manyu na tomo na gira nto to ya kenu yo anyu ino mo ko usio no mari to pali ha mona inyu ko to mora kira dimo trama ya kwena team ya tiga ni mono but to ko motivate you mata kuna katika mwezi yake mata kuna katika sisi ndio hawanyu kiota wisia tukara na nyangere yake kiota wisia na ka ko kaigo kana ko deriva sio kaigo ati adwa damu na kelele kana damu na kelele adwaki but today tumuna gira project issue kana title issue migodo ne anyu waenda kwetia waenda yote marito ine ma migodo ne official and we are so much grateful. Thank you very much. Don't just to better, but we value more than money. Not muna gera si besa, not tell you to muna gera to ra gado regi. Tell you to muna gera no afata muna kukira si no no mo to mo kana. Mo de faro de ko negra besa, mo de o fare to project to aku. Akida ko negra, o to ama de auti. Akida ko negra, ikona negra klima kana mbele. Duaje isi yako ushi magana mbele.
Ungeenda kwendia ri ndio gukunengera ngiri kana rasi na onire. So I think it is good when they give you that. Angoshe mwanyita kwa nini ndio kabla. Na nimuona guti mundu atukorwo tukinyana. We want to work as a team. Na unyitio na ari angi othe mukaiko mwiki. Ati wewe ona kaundu karahitana no wiri ungirigana mwiki atia. Turekebishe. So that at least you can move. So anaweza video ndio hapasa kwa vile wataito ikiamua ila kabisa kia ni mkite mbele na taitoli na mshahara ndio kuuza ya base hapo sasa. Hayo na base Thank you. Thank you. Ndugu customer wetu kwa la video no tuamukenderia ndio tura sasa ndio watu ndio turakena so bashokia gamba no Parece ando para kuona video kidogo. good wow so bashokia gamba on behalf todo hata ishi tikaribio ino neno ri nĩ twamenya mũngĩra tũheire ũguo na ti andũ othe maraheirwo makambuni-inĩ na gũkwa ndigarikara kana nĩ ngũheana so tũcokia ngatho mũno na tũgakĩigua tũrĩ rĩu twĩ ciana cia gũkũ tondũ ũngĩona mũndũ ũratugwo ũguo rĩ nĩ kuuga mũndũ ũcio gũtũũra rĩngĩ nĩ tũkũruta wĩra twĩrutanĩirie tuongerere effort cingĩkĩoneka nyingĩ ingĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ wakwa nyuĩte mbeca ta ithano yani na vacation na holiday. Thank you. She possesses the land. No le voy a ver ni. So mbarikiwe sana. Amen. Ndio kana tuone ndio kampuni nyingi iko hata gweka oo na ona kuria ndume na mbeca nyingĩ kampuni cina mbeca nyingĩ itingĩhota gweka oo ngoro ya kũheana ndĩrĩ andũ aingĩ so mũrathimwo mũno makĩria. Amen. Ndio turakana no ndwani. Yes. Nikotoa koguo. Na toguo tukumurire. Sasa yo mwake yumate. Kwĩna nginya na sapa. Mũndũ akaigunuka mũhotu Wali nĩiga. tondũ full party ngũkũ icio nĩ nyingĩ mũno tofauti uga wahera ngũkũ icio nĩũkĩ Mũndũ no anota no atĩrie sapa ĩyo ikare o kũu ũkarĩa wenda. Kai. already nĩ nduge na koguo ona ũkiuga ngũkũ icio thio wahera ũinũkie Rũciũ. no kusema ũguo Sawa. Tũkwa tũkĩra ho. ĩkwo
Yekwa. Jackie no amaka. Sincerely speaking. Paulo. Okay, kuongea tu ukweli ni kitu sikuwa nimetarajia. Na okay, nitaona he hindi gakinya undu toyo uki no tiecirie ni umuthi actually. I think it is good we value you and we also respect you so that at least when we are working, we get to know that you have people who are behind you. Thank you so much. God bless you. God bless you. Not we hoe githia ngana mbere kwa corona employee of the month of the year. We are still ongoing. Ngana mundu ni arutanĩrie. Thank you so much. Tukora bisa na manyite tu kwa kwa matiko. Maybe ami ano no hata fikiri. So thank you very much. This is Golden Dreamland Properties. Gusia not to gane. Na kitu moja by the way nadhani niongee. Nilihama nilikuwa nashika Sarani nikahama I think it was in July. Kule ndathire wetha nyumba ri. Nikatafuta nyumba. Okay, ndikuga ni expensive muno. Nora tirotiwe. Nora tirotiwe ndathire kikora riturigwa na Madam Wambui. Yule ratiroti nilipata abile kuzuria atiri ni urenda nyumba. Tukamwambia ni nini. Aliniambia amenipea 1 year. Hiyo nyumba sitaweza kulipa. Sasa naona. Na ndio ndio kione haha. Mundu ila mundu na mundu kwa nyumba. Autarie kinyatiko. Aliniambia amenipea 1 year. Sitaweza kulipa hiyo nyumba. Na keka inu. Hata sio nyumba. I'm now a landlady. Haya.